Goa Mizo welfare by man round up phun kan lau thleng le ta a thlir tu zong zong te in zawa in chi bai vek ule ke hi lo rat ki mi ka ni a tu chuma hian March tha achanga me thachan ve thlenga Goa Mizo welfare chanchin thar tlang pui kan lau khai khom don ani tu na chanchin thar langsar zwali lau thlir hawang khotlang lam chanchin thar langsar zwalte Goa Mizo welfare chapchar ku tlang taka man ani blood donation camp lotling taka nei ani Goa Mizo welfare official t-shirt thar release ani to Goa Mizo welfare summer sport loting taka nei ani Kaushan lam avoi khanna tan Kalangut preaching station a sacrament inkhom nei ani Tungkaw ni Good Friday le Easter Sunday program lotling takin kan mang Chungchai Bethel lotling taka nei ani Kaushan member in nei thar kan nei Tuna chanchin kim chang zokin ilaw nga thaang Goa Mizo welfare chapchar ku tlang taka man ani Goa Mizo welfare chuan avoi ni na tan chapchar kut kan manga March ni som pakhat sang ni som ni panga ni lai ni khan azat bavan porvorima chapchar ku thi man ni in mi za borvel kan kal khom ani namlam le zaite Mizo infiam na sang sang tenen hun lim om taki kan manga ni he huna hian kut khwal lian pi janet lal khu mi hne na changin hoi hom na ti thupui kan ngai tha a kal khom te chibei bukin chapchar ku chu hlim na ku tan ni awangin in ti thinrim na hun ani lawa in ngei dam na hun ani jok ti thu te asoi ani chong kama hoi hom na lan kir tu te ai upa za thiam tu te kan na tho na huna hoi hom na lan kir tu te le midang te ta namal som na ni tu te in kal khom te min fui bok Goa Mizo welfare culture club te hne na changin cheilam le sarlam kai kan clear hau boka local artist chatak tak ten zain min oi bok Mizo infiam na chi sang sang in koi ba lalmu rau pui liani in ar paswal le musical chair mangte in ti hlim na hi nei zui ani bok chai le chong no in hun hi khar ani blood donation camp lotling taka nei ani Goa Mizo welfare chuan kumtina kan ti thin angin blood donation camp kan nei le a April ni som panga le som paruk khan blood donation camp hi nei ni in GMC Bambolima nei ani Kumin yan thisen petura kalmi somnga pani kan ni a thisen pe thai hi mi somni pakhat kan ni Kumin yan GMC blood bank ne na changin lom thu soina certificate kan dong nge ani Thisen petura local zong zong te chunga executive committee chuan lom thu asoi tak meu mewa kumdanga po war le zwala thisen peturin Goa Mizo te angen bokani Goa Mizo welfare official t-shirt thar release anito Many somni pakhata summer sport nei na Goa Mizo welfare official t-shirt release ani a kan senior advisor P Janet lal khumin tlangzar na hun hi mangin Goa Mizo welfare chu member te tha thlam ngai law member ni law te thleng po a khongai na ne na chan pui thin a chul huna chuan zil hawa mangai na ne na thunun thin ani thu soin kal khom te chu kan moto chan pui ngai te chan pui ko nga chan la le zwal turin a fui ngal bok ani membership fee pelo te tan po a tan changai lo miswale on thadu lo te what have team atak taka bolawa circular mangai na encol team zil how team Goa Mizo welfare dam ring ro se he ti sathian tom ngai na ken tir che sela zau nun zemoy von nun tir che sela Christian nundan tha ngai sana chang shiatir tharle chesela sports niya group tin te tana mi changkai ni turle welfare tana changkai ni turin heti sathi karilise T-shirt hi adum le avar siam ni in pakhathi cheng zangaman ani a shalzo tok zela order siam tur ani awangin mani size mil a omlo po in order siam chop zel thai ani ang Goa Mizo welfare member te chu he t-shirt hi nei vek tum tura be sei kan ni a kan hun pui le welfare minga chwa wana huna te hak chin tur ani ang Goa Mizo welfare summer sport lotling taka nei ani
May ni somni pakhat khan Goa Mizo Welfare Summer Sport chu ATB Sport and Cultural Ground Porvorima nei ni in futsal le items dang mang te in inti siak na hlim om tak man ani a khochekara mi za chuang lai kalkhom in boruak ero atang tha hle thung kalkhom te nen hun nuam tak kan mang He summer sport hi Gowan Fiber Net chuan ron sponsorin tui in tour le kan lom man sem tur te mi ron tum saka Goa Mizo Welfare Executive Committee chuan lom om ati hle kumin hian sport hi chumthum nei tum ani a June le August te hian monsoon sport nei le tur ani ang October tha a winter sport nei le ani bokang Belo! Ura! Zuang lo! Patuman na daw! Hindi kahi! Kaushan lam chan chin kim chang zokin ilaw ngai thaang avoi khatna tan kalangut preaching station a Sacrament income nei ani March nili khan kalangut preaching station a pastor bial fan income nei ani a he huna hian kalangut preaching station adin tir achanga avoi khatnan lalpa janria Sacrament che ani he income hi tlangwala ram chhuana assistant secretary ina nei ni in bial tu pastor larin sangan akai shwai ani Kalangut preaching station hi porvorim kaushan pui lama income rim chang laute ta na din ani a thatin ve ni income nei thin ni in kaushan pui tling lani thei tura bwa sai chauzel ani bok tum kauni Good Friday le Easter Sunday hlotling taka man ani April ni som pathum khan Goa Mizo kaushan chuan tum kauni program amanga mi somsari panga inkomin pizau nun thari kaushan committee member in akai shwaya pastor larin sang ne na changin thu cha ngai thak ani inkhom bana biakin twala awral na hun man ani a April ni som pariat khan Good Friday program chu snap banquet hall a nei nibokin mi za somriat pani anin khoma he huna hian kaushan zai pol te an zai theya lalpa janria kil hau anibok pastor ne na changin pathian thu cha ngai thak ani a April ni somni khan Easter Sunday man ani boka Guru Lakshmi hola inkhom hi nei ni in mi za somnga pani anin khoma tlangwal jasi laram lunan inkhom hi kai shwain no pang Sunday school le kaushan meichha ten special item nein bial tu pastor ne na changin pathian thu cha ngai thak ani kaushan shwai tu te chuan kumin hian hun pui kan nei sang sanga kaushan mi pui te kan phur hle ni in an soya kumha salam te a in inkhom po an pung na sa hle ni in an soi boka lom om an ti thu an soya ni Trong trai Bethel hlotling taka nei ani me ni rukhan kaushan chuan Siridao bicha trong trai Bethel hun amanga mi somni pathum kalin lok taka hun man ani he trong trai Bethel hi mani in twai tharna hun atan man ani bera trong trai mai ba ka thupui soi hau na hun te man ani boka akal te chuan lok tha kan ti hle ni kumin chungin nei non le nge yan du thu an soi bok Kaushan in member in nei thar kan nei me ni som khan kaushan member tlangwal mung dei tluang ale nula la tleipui te chu kaushan dan thiang limin pastor quarter sa anin nei he huna hian kaushan mi somli borvel in khomin lim taka hun man ani a heng in kut sui thar te hi Gowa kaushan din hu a nu patuak ni anin nei na ani kaushan shwai tu te chuan hetianga in nei thar an han nei hi lom oman ti hle a Gowa Mizo zinga nu pa ni silaw nu pa anga in kop te po kaushan dan thiang lim nge ya in nei turin an so mani
khát thì giống khá tuần chung ta na bài môn li round up kan clear hậu thể te chu alo ni le ta clear tu te ita ni lau chu la lau mai la adik lau miao chuan ti lau mai la thu di kan ni lau chuan soi lau mai la isha chan lau chuan soi lau ngam mai ro tuk chuan nuam chu ei tui mut tui mang tha vek ule